Hei hi Akasfani Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silian sang puya. Mizoram PWD ho tu tele Central OMS ruai tu ten Mizoram chunga in kalpana kong din hun baka Aizawl khopui chung kong pui chelu tuk chung chang te an soi ho. Tu nai ro sunu sa wanga chian thleng chuan Aizawl district khosak phunga ti khailang meka veng chung le kong pui dunga leimin sang sang then fai na tho meka ni. Prime Minister Narendra Modi chan Vinkha National Conference of District Judiciary New Delhi ya Bharat Mandapama ahong recent helicopter mi somni patni phuru chu Vinkha chin thil lovina bo Mizoram PWD ho tu tere Central OMS ruai tu de chuan nimin tlai khan in komin thona tuthlung an zia to chungchang te an soi ho PWD Engineer in Chief Conference sola hun mana hian Mizoram chung in kalpona kong din hun ba ka Aizawl khopui chung kong pui chelu tukte soi telani boka income ho na hi PWD Engineer in Chief pularin keman hamte in kai shoya PWD Chief Engineer ho ten tela Central OMS Training President pulal ma sonele obidang te antel bokani he hu nain Mizoram hun sang sang PWD en kol kong pui lai mek chungchang soi howani a chungzinga chon champhai le zo khothar in kar kong lai mek te ma me le barabi in kar saikho thira changa zamong in kar te ba ka Aizawl khopui chung kong chelu tuk chungchang te soilan ani Central OMS ruai tu chon kong lai tu thok chak lo ten chak zo ka na an tho theina tura pui ngai na PWD te pui anin huam thun soya nakuma OMS in khom pui lian thena tur sakordai pana kong siam tha chungchang tele Mizoram hun sang sanga PMGS uai kong lai mek chungchang te soi honi bok PWD ho tu chon Aizawl khopui chung kong chele khona selu tuk chu ro tu tlak reng wanga tho thei ani lo thule khothat vele thok thei tura anin pe thun soya Central OMS ruai tu chon kong sira tuilon kol khu phui ani awanga kong puya tui hok luang na sa in kong ati siat thei thun soya a khu nai hona tui hok luan lu theya siam an du thun soi bokani Central OMS le PWD te hian kumsan sompre jun thla atang khan Mizoram in kong pui tha ne thine tura thona tuthlung an zia ka tuna MOU an zia mekina kum July a to pang Agriculture Minister PPC Vanal Rotele Environment Forest and Climate Change Minister Pulal than sang at the chuan si phir venglun phunchong falcon le mel thumate agriculture produce wholesale market saktine tur mun Vinkhan en fia pulal than sang zon Aizawl dai vel mai nilo zo kholama kon thok ezong tamtak anom ti soin thlai thar hral chungchang ate har san an tok na sathin le ati a Mizoram chunga thlai thar te po wholesale market nei ani chuan a hral na konga mason na om phange be sei thu soi Agriculture Minister PPC Vanal Rota point wholesale market to saktheni chuan thlai thar von thana tur cold storage le kun thok tu te ha chol na te ba ka market building chunga ATM booth te da tum ani thu soya heng hian kun thok tu te tan mal som na thar a thlen ngei the a be sei te soi bokani agriculture produce wholesale market RKVY scheme atanga saktur ni in Mizoram chunga thlai thar te Aizawl kot chua mun lia sakturin dona Aizawl no de sauta te malak na masa an mang don ani Tunlai ro surun sa wanga chena thlengchon Aizawl district khosak phung ati khailak meka Hunthar government middle school bulchana satakin achet bela wangin he kongilir theizo ata na him tolova chenna sajok thleng theilaka mi puila lir thei khaltu ten him tlan nan Hunthar government middle school bul kongchu khar aniri a District Disaster Management Authority DDMA Aizawl chairman Pusilo Shet Puya deputy commissioner chuan Vinkhan bai vakon zone hnuaya chena in pakhat pusang thanmoi building chu arang theyang bera thia turin thupe ka chua hei hi abul hnai chengte ke kalmi puile lir theya vewak te himna tura ro man ani kumsang ni somni pani atang khan vai vakon zone hnuai le thaniam hi lo lang tanim ADDMA SP Aizawl SP traffic PWD PHE PNE Sibmiu GNM le kai NGO 10 tumenga mazat ndika joint inspection lo nei to ani leit la hnia min har sana thlen te tiziom tu le vai vakon zo hnoi road le national highway number 6 te changtlung zo ka cheibol chungcha ngai tu ani thina zirchena tangalan danin building hi ain her mai ba ka a ona hemi wanghen abang chuat le retaining wall hun tam taka akhia chena tan himlo phata ani hengba PWD quality control research and development division chuam building himlo Zirchiana anei boka senior PWD quality control research and development division in Zirchiana report dan chuam concrete chakzong hi M10 na changa M19 in kar ni in bangatana le ro chan man beam le koloma te khi tam taka oma heng ba ka hen kong chunglama ground floor level chu road level atanga te in fit ni na tania mani building vai va gonzo noi road lama
digre somret paret velin a ona hemini wangin DDMA Aizawl chuan pusang thanmoi building vaivakon Aizawl chu ruatla zela wanga lelitan himin adin hun ti chi a mihring nunna le avela in le lo a harsanan sajok a thlen the wangin thia tula ti ta ani Durasan Kendra DDK Aizawl Director News Punam Pibo Marima Chanimin Khan Sarkar le pui mulakna ek pet ma ke nam Pualin Indian Institute of Mass Communication Campus MZO thingchek an phuna DDK News Director hian Mission Life Lifestyle for Environment Program noi mulakna pakatatan ek pet ma ke nam Plan for Mother campaign polin thingchek hi phunani a Mizoram State Tree Heritage aphun ani Sarkar Minister of Housing and Urban Affairs in Suas Bharat Mission Urban 2.0 kaltanga kalpui safai abnau bimari bagaw sap chu Mizoram hun sanga thani chung kalpui ni a tukin khan Aizawl zo tlang veng chuan khotlang ti fain hatlang an kova natlang an veng chung mi thatam tak an thok suak ani sap hi stop dere campaign ne na kai kopin furlai final and na sang do na kong malak na te mi pui te hrisel na le final kong zirti te le department sang thowa helam konga malak te chu an campaign noi hena tela ram chung hun sang a hemi pol hian hun man ani to ani Special Assistance to States for Capital Investment Saski sum cheng viable se som pathum le no som pakhat chengin mailbook le jokhatharin kar vom koloi box kalvat leichim le leiche wanga kongpui kaltlang thelo om chu siam that mek ani a Champhai South BL to MLA Lieutenant Colonel Clement Lalming thanga chuan helai mon hi tukin khan tlo in thok te chu a tha thei ang bera na thok tur le lir thei ten an zo thei thuai nan thei top so turin cha a tundin hmana hian na thok kal mek hi za somriat tho zo to ni in na thok tu te chuan an soi ani heminu hian Champhai South BL to MLA chuan zo khothar le Myanmar in rina trio lui kamvel chu tlo in custom duty te akom zuya mi puiten bungrua zongzong la lo khap ani nuwa an harsana to te ria im sarkarin khap bak ni tin mamal e zonale cha khai zwal pui lak lu te a mona bungro phura lalu tu in lo fa te chu ria thiam na ne na lawen turin custom duty te ange na Mizoram sarkarin Indo Myanmar border trade angai poimo thule ti changtu nana ma lak mek thu seim Zokothara border trade kaltang insum don ton mun khar mek omchung changa helai mun be chana ni ten ezong tu ten harsan tolo nan ngai tu na se na trula ni ti bok pon to ngin men mara tanga Mizoram in chak khaile ni tin mom ola lu na kong pui poimo ber ta ha na tanga te dim kaltanga Zokothar pan na run le chu kumin chu ni riat khan bom chet ani a vointhling siam that alani lova sum dona bungro le ni tin mom te chu kong hlazok falam paltang tu kong pui lama kalpui angai wangin Zokothar le khomoya bungro lut atlemin alu chunte po amana to hle a bungro hlan kai le la thak na thok tu chung ko sari velten tho turan nei mumal o wangin mitam takin harsanan to ka thingpui dole dor te naw nei tu te ba ka mi pui mir nun phung po sum do na bungro kal time hi na sa takin ngong mek ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chan Vein Khan National Conference of District Judiciary New Delhi ya Bharat Mandapama ahong thu soim Prime Minister Modi chan wantlang na meichia da chunga leilen na le na pongte himna der thong mek chu ngai ven angai hle ti a ram chunga meichia te himna turin dan khong tak zamani chungin tun aya wara man angai ni ati pumade chuan Supreme Court in kumsum seri pangana mela muthei chuan India hi mi puiro relna democracy hring tu ram ani izia atilanga ti a Supreme Court kumsum seri pangana churam dan pui constitution zin kongle a hlutna ta lang tu ani atibok vonin khoma hian Chief Justice of India Justice D.Y. Chandrachud le Union Law Minister Arjun Ram Meghwal te po antela nin hi otur ni im Supreme Court bot sai ani Russian helicopter mi samni pani phurchu Vein Khan chinche levena bo tunan danin Mi-80 helicopter hi Kamchatka regiona Vachazet tlang kang huna abova he thona hi VTS Aero Airline en kolni in atho chuan hu relo te a biak po thelena omzoya Federal Air Transport Agency soidanin thona thlo chuan hu luka dan pa ngaya biak po antum chu biak thelena omzui ngal ani thona tlakna mun niarina te hian thona zon na ngor takin kalpui ngal ani Chanchinthar ser ti topna na tlang pui Mizoram PWD ho tu tele Central Weme Shuai tu ten Mizoram chung in kalpona kongdin hunba ka Aizawl khopui chung kongpui chhelu tuk chung chang ten soi ho tuna ro sunu sa wanga chen thleng chuan Aizawl district khosak phunga ti khailak meka veng chung le kongpui donga leimin sang ten fai na tho mek ani Prime Minister Narendra Modi chan Vein Khan National Conference of District Judiciary New Delhi ya Bharat Mandapama ahong Russian helicopter mi samni pani phurchu Vein Khan chinche lovin abo so de zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani